بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا اللهم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Daing mga hipag Tuan Guru bata hipag pangdahon-dahon sin pangatayan amuin bang mag-abot in zaman biha ini sa agun-agun mabungkal magbalik inamuin mga bakas na kialulupahan pag-agmol bayho ataw pangda sinambuok pahambuok amo sa pagyanon ko bang makakita aon ding ha mga kaibanan Tuan Guru Amiral Mukminin bang maaon makasakop hambuk atawa tumpukan biya sin laggo sin tumpukan tayo ni atawa makakiti pareng hayni di mapuat hakaibanan magmap mayan di dabako magkabalig sana kung magsinog bang amuin biya magsabot amuin ganta magkahinang sabab sinhi kapag buulak mabalig ako putman bang harap palaong tabo way na makahangpas dahil kako magsinog sa bang magkaabot pa amuin magsabot sin biya ganta magkahinang pagbulak antara sin Muslim pagkahi mabaligtod ako sumagwa sulayan ko pabuntulon sarta dumuwa ako biya sin dua ahi Musa alaihi salam Allahumma hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli ya Allah badbarah in buko timaim buko harila ko baca humangpas in kabtangan ko kahatihan sin kata amat timaana sin doa Musa alaihi salam mahinang kwadya suy-suy ang karay aong kialabayan na mo ambok tay manghod haram lang kuha tay manghod na mo guro dakula Ustaz Mujahid paundong nga lang ko guro sumalam kita pagadat pagukab sinlawang lang kutuan Assalamualaikum Assalamualaikum pajara ako lang kukay mo sa babangan guru in kiyasambag ka mo bukun waalaikumsalam Amiral Mukminin in kiyasambag ka mo in agamalong ya bihayaon piyag usahan na sababin kami malum kanyo katan kapag kahinagwang sintay manghod na mo ama sin kamu katan di hatawi-tawi nalapay nahin kami mabilang giti niyo asambuangan hangkan kami nakakariin maksud na mo humader sin panglaggo inyo panghuta junjungan sallallahu alaihi wasallam wairun haliw-liw insyaallah subhanahu wa ta'ala
Amusad tulong kuwi mang dahon-dahonin pangatayan ta sabab sin in kita miari atau maun kau paununo na tempat manglaggo kau ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. In pangatod sin mga ulama bangkaw manglaggo haadlaw kapag bata hajunjungan ta Rasul sallallahu alaihi wasallam dihay ni nasimpak in mga maka aman bakas nakalabay nagpangadji di ako imian makahati sabab bang makahati marayaw wayroon hambuk deng ha mga ulama amuin paruk impang hati niya haagama Islam innang langi manglaggo ikaw ha Rasul sallallahu alaihi way tayakkupin katan tayakkub in katan in manglaggo kau ha junjungan ta Rasul sallallahu alaihi wasallam daing ha mga riya akan kay musintuhan Rabbul Alamin. Sumagwa in magkainang hipanumagal singkaybanan hangkan nong nyari makajari in kamaumuhan pagkarungugan tanyo kanila wala nahinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam naman jari bang tanyo balikon insal sila sin kabuhi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam matan baha wala niya nahinang in mag pusba siya haadlaw amuin kapag anak kaniya long sin mga sila amuin long manjari masyruwa inamuin mag dihil kaulag kalagguan adlaw kapag bata Rasul sallallahu alaihi wasallam muna in Rasul sallallahu alaihi wasallam pagkadto niya pa Madinatul Munawwara kaya hangihan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in mga Yahud magpuasa sila hangpo kasubangan sin Muharram pagtawakon Ashura pag-ingat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nangasubo siya may taim mga Yahud nang dihilitod halga ha Ashura yan pagbaita Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab lang nila in Musa alaihi salam doon hadlaw Ashura piyari ala sin Allah subhanahu wa ta'ala daing hakajaruhakaan daing kan Fir'aun nanawag-tawagin Rasul sallallahu alaihi wasallam piya pagpuwasan niya in mga sahabat niya in adlaw iabutan na sin adlaw bukon puwasa iyan niya riya ayaw ka mo magkaon kahit katiwusan sinadlaw yan panglaggo adlaw amuin piyari ala sin Allah subhanahu wa ta'ala siya lamat hi Musa alaihi salam daing akat penjaraan daing kan Fir'aun na bangin Rasul sallallahu alaihi wasallam nang diilihalga haadlaw Ashura sabab karena sin panumtuman kan Musa alaihi salam atau panumtuman haadlaw kaparihala sin Allah subhanahu wa ta'ala kan Musa alaihi salam daing kan Fir'aun bang dumatong inadlaw amuin piyagbatain Rasul sallallahu alaihi wasallam amun piyagyan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sawing katan alam sin rahmat adlaw kapag bata Rasul sallallahu alaihi wasallam bukon ba lari inhalga subaydi ilan tapak panghalga inadlaw yan sabab ayari matampalin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ikaw Muhammad tiara na mu'mon pamanusia wayron uno-uno malengkanin sifat mo ini rahmat kau hakatan alam yadto isa ikarwa kita sin mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam
magpuasain Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kahara adlaw Isnin. Nangasuway mga sahabat, lang sin mga sahabat sin Rasulullah, ya Rasulullah magpuasa ka Isnin. Unuwain sabab. Sabab nag-aangan-angan, imaangutin tiap-tiap sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam makaupi uno-uno na hinangon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hangkan na Abdullah ibn Umar naabot sampayin pagtamong niya pagkaputihin kasusuban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, di siya magtamong bang bukun warna puti. In Abdullah ibn Umar kana sinamuin tagin yahiban baya umupi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, magpuasa kaw Isnin. Uno ba? Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabab inadlaw yan adlaw kapag batak kako. In adlaw Isnin, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hangkan siya magpuasa kana adlaw yan siya piagbata adlaw Isnin. Nabangbaran sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nang dirili halga adlaw kapag bata kanya. Pagubusin kita amuin nagdaraawa kakasi sin pangatayanta in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pang dumatong na in hangin dumupoy. Tumag na in Rabi'ul Awwal, dumupoy na in hangin sin Rabi'ul Awwal. Magtuoy sayan manumbaliki Amiral Mu'minin, papangannal sila mo yung nagdarawa makasiban malasa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya salam, Rabi'ul Awwal na tumagna na yung pagtumtum kana kakasi nila yung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukon ka di kita makajarihan may tanong niya Rabiul Awwal sadya bang kamu magtumtum sabab kana amo yan in adlaw amo in dumatong in parsababan hangkan mo siya katumtuman pagtaon sin Arab munasabah pagpatup sin waktu biada sa paratihan hambuk babae anduk kay luaon anak niya malugay na nalimon lawa ay roon na kayo tuhasiring atawa iyo kuman nasintuhan Rabbul Alamin manjari nagpapanaw-panaw nakalabay ring atinda pagdaragangan badyo kita niya intinda katumtuman niya ando hadlaw bihahini di sa kamiban sinanak ko kalasahan binihan ko badyo doon hatinda yaon timangis sabab timumtum anak niya kalasahan kadtoon mo may takan magdangol mo magtangis may takan mo makapagdangol mo magtangis magparehas kaurihin di mo mayan bihad to sabab may ta kaya tumtuman niya inanak niya kalasahan sabab may ta aun kita niya parsababan nakapatumtum ka niya anak niya damikyanin Rasul sallallahu alaihi wasallam pagdupoy sin hangin sin Rabi'ul Awwal in kita manasa Rasul sallallahu alaihi wasallam sumaypat na magtuoy maun papangannal mo ibang panumtum mo in kakasimuhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangon tao magyan di siya makajari magtumtum misan dari magpakin Rabi'ul Awwal tanto in manusia yan wayroon biyak tamaktauktuk atau misan dakuman biyak hanglop kasi niya Rasul sallallahu alaihi wasallam patbang siya matandaon kasi niya Rasul sallallahu alaihi wasallam pagdatong sin Rabi'ul Awwal katumtuman niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi nabi nagbaita kaulong niya tuan kaina in Rasul pagtumtum niya sinadlaw kapag anak kanya nagpuasa kaagi pagka kamu magpun in kamu magpun dakon pa kita sinamirul mu'minin
papagsalawaton ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hinang lang niya sin Rasul bang siya magtumtum sin adlaw atau magpusba sin adlaw kapag anak kanya magpuasa. Nawala na hinang sin Rasul in biya sin hinang niyo yan. In iyan bakas iban bunga sin kaawam hasara. Sebab in pagpuasa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hinang niya amuyad to indan bang biaddiin in pagpakita niya sining siya nagpusba adlaw yan in kita bang kita magpusba iban mang dihili halga dihining kata naman tahabang mayan wala siya nakasulang harakan sin Allah subhanahu wa ta'ala atawa wala kihalamuranin hinangta sinuuno na iharam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yung kita bang kita magtumtum hakakasi tayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam magsabot kita sin kasipat-sipatan sin Rasul. Bukon kita magtawag karibakaw San Miguel delivery kami ruwatarak karikaw manglulugo pihaniwi namun malingkat babae ba't siya mataod biya pangita-ngitaan ta wala sumaguayin paghinangon ta niyo magtumtum kita niyo magbatbat sin kabuhi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hasupaya taniw kaingatan upihan in Rasul tajunjungan sallallahu alaihi wasallam. In pagyanon ko bangin Rasul sallallahu alaihi wasallam hapag pusba niban paghalga pangdili halga hadlaw kapag bata kaniya nagpuasa iniyan jinisan sin bangbiad din in pagparagbos niya hapang halga iniya sin hadlaw yan. Bangin kita yung katanaman ta magpuasa waingi niya pagpuasa kaw nagbaita kaw sinini kaw ng dili halga sin pagbata ha Rasul sallallahu bangin hinang mo magpun kaw magbatbat sinsira iban sin kaboy sin Nabi sallallahu alaihi wasallam nang lago kaw hadlaw sarabin maksud manglago mapunin panglago mo bukon napupok hambok daragbusan niya sa jinisan in pagpanglago ka Rasul sallallahu alaihi wasallam. So bukon imana niya bang tinggalan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in hinang yanlong niya di naman jari ba't bang inpunan atawa hinangon hipanumagal ba't ka na wala lang niya na hinang sin Nabi in agamatakatan amon hihinang tanyo ini batal katan wala yung Nabi sallallahu alaihi wasallam bang manawag-tawag pa agama Islam nakapagpakayya sinya una uno ba ini way ba biya ini kamu apo kamera hasupaya sumatlag pakatan hula pakatan binaybayan makarungog pangadjian entaw wala na pakayan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bangsaw pa mahin hipagpanumagal ba't ka na wala na hinang sin Rasul bang bihatin pagpakaitan nyo sin kamera ini pagpasaplakan sin agama bidaha wala imam mo wala na imamwing kamatauran hinang ta sabab wala na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hangkan na pagittifakan sin mga ulama kata bukon in maana bang aun wala na hinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in siya haram na tarkus syai'i la yanhadu dalilan alal hurmah kehatian yan sin mga ulama dakula ini
sininggalan sin Nabi bukun in maanan niya di naman jari. Batbang siya pa marihad to in mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mataod mga nagkahinang nila, wala kaya baita kanila sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. O nambok din nga mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, niya magad siya nagsambayang nga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagyan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami Allahu liman hamida. Ano ba tuan yung doa niya? Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Pagangkat pagsalam sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, isulong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in magyan hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Wala nagkaiba tong bang mga biya kato adoy kapag amahan na ako ini. Sabab kaya ingatan niya, wala yadto kaya hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala kaya hindo sin Nabi inamuin magbatbat bihad to bang mag-iktidal na. Lang sin Rasul isyo walong niya in magyan bihad to magbatbat. Ako lang niya ya Rasulullah. Ha? Miumuga. Sabab alam mo na niya kapag amahan na siya, sabab wala na hinang sin Rasul, iwan wala kaya baita kanya hinangan niyo biha ini. Pagbaita niya, ako lang niya ya Rasulullah, iyan na siya magtuy sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukon pila malaikat nagtagaw sin dua mo yan, magunahan, magangkat sin dua mo, pataas. Wala yato, kaya pangdakan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Why? Hati niya bukon ingkatan daakan atau ingkatan amuin wala na nahinang sin Nabi tanda sin insya di naman jari habang mayan siya nakasusod halahasaw man sin payong sin pagnanan ibadat piyangin dayaw sin agama Islam wala piyang lang in magzikir kau patuhan Rabbul Alamin. Sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. May talong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kakausan sin hang katauring kanyo makabak siya pahala hang ibu pahala halom sin hang kaadlaw hikasigpit. Long sin mga sahabat bending nito ya Rasulullah hang ibu pahala. Long niya bang kau magtasbi patuhan Rabbul Alamin makahanggatos gandahan kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala hang ibu. Manjari bedinin pagtasbih mo itungon mo biasin bang kauri magpakatuglong sin mga milikan imagine kaulong niya kambing lumakso aun ga lumakso itungon isa dua sampai kau makatug na ikumugdan di mo mahitong sabab nagsasalawat kau atau nagtatasbih bus nagitong di kugdanan magbiak-biak kau ini di desa pugdanan. Sumagwa naang man na hinang dinbiak sin diarasin guru ini tasbih na marayawin kaitong wala na hinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam nakauling tasbih. Sumagwa piyangin dayaw rasin mga ulama katan piyagitibakan sampai amuin mga sila nagyan hapanagnahan lang nariman jari gayawn manjari na. So bukon ingkatan wala na hinang sin Nabi in maanan niya haram. Sa uno-uno na hinang nakasud siya palaum likusan simpagnanan ibadat mabilang siya hinang marayaw haagam ma Islam. Mataud pa mahaba pa yung lilayan nakataud na kuya hagasan sinataykod ko sarang nalong niya katuan patubtuwang ko na rito. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masya Allah. Takbir, takbir, Allahu Akbar.